кишоварзони тоҷик нақшаи ҷамъоварии пахтаро пеш аз муҳлат иҷро карданд. онҳо нахуст аз обилаи дасти худ миннат доранд ва аз кӯмаки чин низ ёдовар мешаванд. имсол ки мо кор кардем ҳамроҳи мана мардуми чин, яъне хитоиҳо, онҳо ба мо тухми нағзро дастрас карданд. муҳити нав ва фарҳанги дигаргуна қирғизҳои тоҷикистоне ки ба қирғизистон кӯчиданд макони навро барои зиндагии доимӣ созгор медонанд. дар он ҷо бемориҳо зиёданд, чун ҳаво хунук аст, зуд бемор мешавем. аммо ин ҷо гарму хуб аст. мо аллакай аз нури офтоб нирӯ гирифтем. барномаро бо худкушии як сарбози вазорати дифои тоҷикистон шурӯъ мекунем. Тоир Ҳабибови 20 сола шоми дирӯз дар яке аз қисмҳои низомии шаҳри Кӯло бо калашников худро парондааст. як манбаи огоҳ аз қазия ба радиои Озодӣ гуфт, сарбоз дар қафаси синааш тир задааст. сабабҳои даст ба худкушӣ задани ӯ маълум нест. ҳоло комиссияи махсус ин ҳодисаро тафтиш дорад. Тоир Ҳабибов соли пеш аз ноҳияи ишкушими вилояти Мухтори Бадахшон ба артиш ҷалб шудааст. вазорати кишоварзии Тоҷикистон мегӯяд, деҳқонони тоҷик тавонистанд имсол дурнамои истеҳсоли пахтаро иҷро кунанд. тақрибан дар 10 соли ахир ин нахустин бор аст ки мақомоти тоҷик аз 100% иҷро шудани нақшаи пахтағондорӣ хабар медиҳанд. ҳамкорони мо талош карданд сири комёбии имсолаи пахтакоронро муайян кунанд. гарзи ду ҳосил чиндаги оли бо 25 кӯраки дига дорам. кӯраке ки оли нос куфта. ҷунайдулло зикиров яке аз саҳомони хоҷагии пахтакор аз ҳосили имсола қаноатманд аст. аз чинаки аввал 20 сентнер ҳосил ба даст оварданд ва аз рӯи пешбиниҳояшон то охири мавсим ҳосили ҷамъоварии тиллои сафедро ба 30 сентнер аз ҳар гектар мерасонанд. бо вуҷуди он ки имсол ба фарқ аз солҳои пеш як навъи пунбадонаи дурагаи чиниро бо нархи гарон хариданд, вале аллакай аз чиниши якум хароҷоти онро пӯшонданд. хитой овардагиан дубар кардагиай ҳосилиш бисёрам ҳосили нағзай. ин деҳқон аз даромади имсолаи пахташ ки ба гуфтааш серҳосил аст мехоҳад барои хоҷагиаш боз як техникаи дигар харад. дар баробари 6 узви хоҷагӣ боз наздики 40 нафари дигар умдатан занҳои хонашин дар 7 гектар пахта мечинанд. ҳар бега дар сари тароза ойлик мегирам. саодат ки хонашин аст ҳар рӯз то 80 кило пахта мечинад. ягона даромади хонавода мисли дигар ҳамсояҳо дар ин шабу рӯз ҳам аз ҳамин пахта аст. чанд сол шуда шавҳараш нестай соҳиби се гудака соҳиби се гудак наду сол духтаракша ба ҳамин чин вайка шавҳар дод. дар ҳоле ки дар пахтазорҳои кишвар чиниши дуввуму севуми пахта идома дорад, ин шабу рӯз ҳукумати кишвар эълон кард ки аллакай ҷамъоварии ҳосили пахта дар Тоҷикистон аз нақша бар зиёд иҷро шуд. тибқи иттилои вазорати кишоварзӣ то имрӯз аз 173 000 гектар замин 356 000 тонна пахта ҷамъоварӣ шудааст ва нақша ки солҳои пеш то дербоз иҷро намешуд бармаҳал иҷро шудааст. мақомот сабаби барвақт иҷро шудани нақшаи ҷамъоварии пахтаро дар мусоид омадани боду ҳавои имсола ва риоя намудани агротехникаи парвариши он медонанд, вале як сабаби дигарро деҳқононе мисли ҷунайдулло зикиров дар навъи пахта мебинад ки ҳосили зиёд додааст. имсол ки мо кор кардем ҳамроҳи мана мардуми чин, яъне хитоиҳо, онҳо ба мо тухми нағзро дастрас карданд. пештар аз вилояти Суғд, аз вилояти Хатлон мегирифтем, маҳаллии тоҷикӣ ки буданд ва ё мо на он қадар ҳосили хуб ба даст оварда метавонистем. пахта ки аз маҳсулоти аслии содиротии Тоҷикистон аст, мақомот кӯшиш доранд он дар дохил кор кард шавад. барои ин дар як соли ахир барои корхонаҳои коркарди пахта ва истеҳсолкунандагон имтиёзҳо дода шуд. дар ҳақиқат дар хоҷагидории ҷумҳурӣ агар пахта аз ибтидо ва то интиҳояш, яъне то баровардани маҳсулоти лозимӣ барои мардум агар истеҳсол карда шавад, Тоҷикистон метавонад на камтар аз 3 баробар арзиши пахта даромади хуб ба даст орад. ҳоло деҳқонон мегӯянд 1 тонна пахтаро ба корхонаҳои кишвар бо нархи аз 3,5 то 4,5 ҳазор сомонӣ мефурӯшанд, вале дар бозори ҷаҳонӣ нархи 1 тоннаи ин маҳсулот дар чанд рӯзи охир то ба $1052 гарон шудааст.
رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. امروز در دفتر مرکزی رادیو زودی نشست گروه آرتیکل 18 دایر شد. در آن فعالان حقوق نصرانیان ایرانی درباره اذیت اقلیت‌های دینی و مذهبی در جمهوری اسلامی ایران صحبت کردند. به گفته آنها در این کشور اسلامی هم پیروان مذهب سنتی و هم رویه‌های نو دین مسیحی با مشکلات زیاد روبرو هستند. در پایان نشست منصور برجی نماینده گروه آرتیکل 18 موافقت کرد که برخی از سوال‌های ما را پاسخ بدهد. بله خیلی ممنونم. اولا تعداد مسیحیان ایرانی یا نصرانی های ایرانی مطابق آمار رسمی که دولت ایران ارائه میده چیزی نزدیک به 300,000 نفر هست. منتها اینها بیشتر مسیحیانی هستند که از کلیساهای سنتی هستند، از زمینه‌های ارمنی و آشوری، ولی خب در سالهای اخیر تعداد زیادی از ایرانیان از سایر زمینه‌های دینی، چه مسلمان، چه زرتشتی، چه یهودی، اونها هم مسیحی شدن و تعداد این افراد به مراتب شاید بیشتر از تعداد این گروه اول باشه. پس ولی کسی نمیدونه آمار دقیق این افراد رو. و فرمودید که چه نوع فشارهایی، بیشتر فشارهایی که بر این گونه کلیساها و مسیحیان میاد به خاطر این هستش که زبان فارسی رو برای پرستش خودشون، برای خواندن کتاب مقدس و همینطور فعالیت‌های دیگه دینی استفاده میکنن که همین باعث میشه افراد بیشتری از خارج از این حلقه کلیسایی بیان و بشنون و بخونند و به خاطر همین تعداد این مسیحیان رشد خیلی زیادی داشته. همین موضوع نگران کرده حاکمیت ایران رو و افراد زیادی دستگیر شدن. مسیحیان به احکام زندان 10-15 سال حتی زندان محکوم شدن. کلیساهای زیادی بسته شدن به خاطر اینکه زبان فارسی رو برای عبادت کلیسایی انتخاب کردن. یعنی شما فکر میکنید فشاری که روی نصرانی‌ها هست بیشتر از فشار روی فرض کردیم پیروان مذهبی سنی اسلامی هست یا چی؟ فکر میکنم فشار بر اقلیت‌های دینی به صورت کلی تو قسمت‌های مختلف هست. برای فرض کنید سنی‌ها داشتن یک عبادتگاه در یک نمازخانه فرض کنید در شهرهای بزرگی مثل تهران یک مسئله بزرگ هست. اونها مسائل خودشون رو دارن، مشکلات خودشون رو دارن، محدودیت‌های خودشون رو دارن، ولی حداقل اونها رو به عنوان یک اقلیت مذهبی میشناسن و نه اقلیت دینی. پس به مراتب جایگاه بهتری دارند چون که اونها رو به عنوان مسلمان میپذیرند. شاید یهودیان و مسیحیان سنتی هم باز جایگاهشون نسبت به مسیحیان به رسمیت شناخته نشده بهتر باشه. ولی گروه هایی که شاید بیشترین فشارها متحمل میشن در ایران مسیحیانی هستن که مسیحیان ما بهشون میگیم رسمیت شناخته نشده و بهاییان که اونها هم دین به رسمیت شناخته نشده ای هستن و اینها که حکومت اونها رو به عنوان یک دین مقبول قبول نمیکنه و پیروان اون رو به اشکال مختلف تحت فشار قرار میده. صحبت مفصل رو شما میتونید در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب و نیز در سامانه ما www.azodi.org تماشا کنید. برنامه را ادامه میدهیم. در 18 سال اخیر برای نخستین بار پرزیدنتی ازبکستان با سفری رسمی به ترکیه رفت. دیدار و گفتگوی شفقت میرزیویف با رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان در شهر انقره صورت گرفت. انتظار می رود که این ملاقات برای لغو روابط میان دو کشور زمینه گذارد. هنوز قبل از این سفر مقامات ازبکستان از ساده شدن نظام روابط برای ساکنان ترکیه خبر دادند. روز پنجشنبه جانب‌ها 36 سند را به مبلغ عمومی 3.5 میلیارد دلار امضا کردند. بعد از درگذشت اسلام کریمов پرزیدنت قبلی ازبکستان مناسبت این کشور با دولت‌های همسایه من جمله با ترکیه به گرمی گرایید. در زمان سرد شدن رابطه‌ها از ازبکستان چندین شرکت‌های بزرگ ترکی را بیرون کردند. حالا گفت و شنید برای بازگرداندن این شرکت‌ها شروع شده است. 2 هفته پیش 6 خانواده از مرغاب تاجیکستان به نورین قرغیزستان کوچیدند. تغییر محیط زیست و فرهنگ دیگرگونه به این مهاجران تاجیک به تاثیر نمانده است. همه آنها در بیمارستان ولایتی از تشخیص پزشکان می‌گذرند و برای مطابق شدن به مکان نو روانشناسان کمک می‌رسانند. همکاران ما از نستای شیوریم به دیدن این مهاجران تاجیک رفته بودند. حفیظ الله به قرغیزستان همراه با برادر و والدینش کوچ بست.
برای او مکان نو پسند آمد و دیگر در فکر بازگشتن به زادگاهش نیست. پدرش عبدالواحد جانبک باور دارد عائله آنها به زودی به اقلیم قرغیزستان عادت خواهد کرد. با آنها باد و هوای اینجا که نظر به پامیر بلندکوه نرمتر است معقول شد و خود را در این کشور راحت احساس میکنند. در محل ما هوا به نهایت سرد است. ما حتی نمیدونیم سردی تا به چند درجه میرسد. خیلی خنک است. در اینجا باشد مثل تابستان هوا گرم. کودکان با لباس‌های تنوک دوتاز میکنند. همسر وی جانبی لباس را که برایش نمایندگان مقامات محلی دادند به بر کرده است. زنها لباس ملی خود را تقریبا نمی پوشند زیرا با شرایط کنونی سازگار نیست. در آنجا بیماری ها زیادند چون هوا خنک است زود بیمار می شویم. اما اینجا گرم و خوب است. ما الکی از نور آفتاب نیرو گرفتیم. برای بدخشانی های مرغاب دست کشیدن از فرهنگ خود کاری ساده نیست. جوان دختران نه تنها جرأت حرف زدن با مادران را ندارند بلکه حتی به چشمان آنها نگاه کردن نمی توانند. به سوال ها نیز خیلی کوتاه پاسخ می دهند. دختر عبدالواحد خیرنیسا به مثل دیگر بدخشانی ها می خواهد معلوماتی کسبی بگیرد. می خواهم تحصیل کنم. وقتی کلان می شوم آرزو دارم دکتر شوم. بدخشانی ها را تبابت خواهم کرد. هفته آینده بدخشانی ها به دهه خلانک می کوچند و در خوابگاهی لیتسه زندگی خواهند کرد. برای آشنا شدن به حیات مردم محلی آنها را در کوچه های نارین سیر خواهند داد. برمیگردیم به توجیکستان. در توجیکستان برای آهنگسازان озмуни наверо бо номи навои ваҳдат эълон карданд ки ба 25 солагии иҷлосияи 16-уми шӯрои олии кишвар бахшида шудааст. дар ин иҷлосияи муъмалии раҳмон ба ҳайси раиси шӯрои олӣ пазируфта шуд ва баъди 2 сол барандаи интихоботи раёсати ҷумҳурии тоҷикистон гардид. бархе аз мунаққидон мегӯянд ки ҳадафи ниҳоии озмун парастиши шахсияти президент аст ки инак 25 сол сари қудрат мебошад. ба радиои суфӣ ин мавзӯъро таҳқиқ кард. қитъаи мусиқии нави Сангали Ҳамидов, композитори тоҷик, аз шумори бештар аз 20 асари довталаб ба озмуни асарҳои мусиқии касбӣ ба истиқболи 25-солагии ҷаласаи 16-ами Шӯрои Олии Тоҷикистон аст. бо суруди монасли ҷавоним мехоҳам ки ширкат вардам. масъулони озмун гуфтанд асарҳои мусиқии касбӣ дар қолаби адвор ва ё нота эҷод шуда пазируфта мешавад ки қаблан садо надода бошад. ҳар як композитор ё ки оҳангсозе ки касбӣ бошад пешниҳод мекунад асарашро албатта бояд жанри онро нависад, яъне он кантата аст, хор аст, симфония аст ё ки ягон оперета ҳаст, умуман мазмуни амон асари вай бошад ё ки пьесаи консертӣ. аммо бархи мунаққидони ҳукумати Тоҷикистон мегӯянд баргузории чунин озмунҳо дар мавзӯъҳои марбути сиёсӣ ба таблиғи шахси раиси ҷумҳур Эмомалӣ Раҳмон ва фаъолиятҳои раҳбарии ӯ иртибот мегирад. Дело в том, что творчество построено на интуиции и на вдохновении. У нас говорят ильгоми бьют, да? Когда придет вдохновение, тогда песня получается хорошая. дар гузашта чунин як озмун барои эҷоди мусиқии касбӣ дар мавзӯъҳои сиёсӣ дар Тоҷикистон дар замони истиқлолият баргузор нашуда буд. аммо ҳунармандони алоҳида дар мавзӯъҳои мухталифи сиёсӣ ва ҳатто шахси раиси ҷумҳур Эмомалӣ Раҳмон таронаву оҳангҳои зиёд эҷод кардаанд. гузориши ба радиои суфӣ дар бораи эълони озмун барои оҳангсозон дар робита ба 25-солагии 16-умин иҷлосияи шӯрои олӣ буд ки аз сӯи вазорати фарҳанг эълон шудааст ва ба ҳамин зудиҳо натиҷагирӣ мешавад. инҷо барномаи имрӯзро анҷом медиҳем. агар майли хондан ва ё дидани хабарҳову видеоҳои бештарро доред, пас сомонаи озодӣ.орг, саҳифаи радиои озодӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ аз ҷумла дар фейсбуку одноклассник ва ҳам канали озодӣ видео дар ютуб барои шумост. ташаккур ки бо мо ҳастед ва худо нигаҳдор.